Dobro večer svimi. Svi se znamo, mislim da Neda posebno ne treba predstavljati. Znači, čovjek je u nježnoj životnoj dobi od 23 leta osnovao prvu privatnu firmu kad se bavila turizmom, neću reći koje godine. Pa da ne govorimo dalje i preko gospodarske komore i mimo komore i usprkos komore i s lijeva i s desna i kojekako, ali čovjek i nastoji napraviti jedan malo bolji turizam, dakle ne bilo kakav turizam. Da ne spominjem sad i nagrade, da mu bude neugodno, ali stvarno je svako od njih i zavrijedio. Nedo, mislim da možeš početi. Vedite, hoćemo zagasiti ovo prvo svjetlo. Može. Može. Hvala Sonja na lijepim riječima. Pa da, dugo se znamo svi. Prošli smo određeni put. Ja sam sad u fazi da se bavim time da proučavam zapravo i turizam i vrste turizma i zakone i da nastojim, i možda bolje bez ovoga, ne bolje čuti. Ne, radi snimanja. Ne, dobro je i bez toga za snimanje, nema nikakvih problema. Ja bolje, ok, kako želite. Moj posao je sad službeno da sam ja savjetnik za razvoj turizma, održivog turizma baziranog na lokalnoj zajednici. I kao takav radim već skoro 10 godina na projektima na području Zapadnog Balkana, Slovenija, Hrvatska, znači od Albanije do Slovenije. Uglavnom kao vanjski suradnik za Ujedinjene narode, UNDP, USAID, GIS, Njemačku nacionalnu agenciju, za švicarsku agenciju sam radio isto tako, za razvojnu agenciju i sve neke druge. Uglavnom, na svim tim projektima koji imaju za cilj da turizam iskoriste kao polugu za održivi razvoj lokalne zajednice. Jedva? Evo ga, to je bilo to, sad se samo nastavimo. Znači, turizam kao takav se razvio i kod nas i u našim krajevima ne kao gospodarska grana, kako ga neki zovu, nego još u vrijeme Austro-Ugarske kao alat da ustavi veliki demografski slom. Znate i sami povijest kakva je bila, da mi nismo imali, pogotovo u priobalju na otocima, veliku ekonomsku osnovu, niti za značajnu poljoprivrednu proizvodnju koja bi mogla konkurirati drugima, niti smo imali druge resurse u smislu kad je propala je izgradnja jedrenjaka na Lošinju zbog toga što je izmišljen parni stroj, pa je puno tih škverova zatvoreno. Sve je to uzrokovalo da se turizam uzimao kao nova vrijednost za ovaj kraj koji je prepoznat, da on omogući ostanak lokalnog stanovništva i da u to vrijeme zbog plaćanja poreza, zbog služenja u vojsci se zadrži ta demografska stabilnost. To je povijest turizma u našim krajevima i mi pokušavamo ponovo u Hrvatskoj uspostaviti takav odnos prema turizmu. Znači da se vratimo tih 100 i nešto godina unazad, a u svim drugim krajevima, u svim drugim zemljama se upravo na tim osjetljivim područjima koji nemaju druge ekonomske osnove za razvoj, nemaju neke industrijske proizvodnje, nemaju nekakvih inteligentnih digitalnih parkova i tome slično, da se kroz turizam pomogne zapravo očuvanje te lokalne zajednice. Pa evo vidite, tu često se krivo misli da je taj smještaj domaćinstvo ili kućanstvo novotvorinan, da je on proizvod čak i bivše države, da je to krenulo 50-ih, 60-ih godina. Istina je da je to bila jedina usluga u privatnom sektoru smještaja u bivšoj državi koja je bila privatna. Sve drugo nije moglo biti privatno. Hoteli nisu mogli biti privatni, mogli su biti jedino restorani i to u ograničenom obimu gdje je obitelj mogla poslovati i imati još nekoliko zaposlenih. Sve drugo u turizmu, turističke agencije, smještaj se mora biti državno.
Znači, te privatni smještaj, naziv privatni smještaj vodi porijeklo iz vremena SFRJ, kada drugog smještaja privatnog nije bilo. I kad pogledate ovaj izvadak iz zakona o radnjama, to bi bio onda neki zakon o gospodarstvu i ugostiteljskoj djelatnosti 1937. godine, vi dobro vidite definiciju ovdje kućne radinosti, koja kaže da ono što pojedinaca, to smo sad sa Sonjom upravo o tome diskutirali, tada je to bilo tako naglašeno, samostalno obavlja prema mjesnim običajima. Znači, računa se tradicija još od Austro-Ugarske, koja je bila Kraljevina Jugoslavija, pored vlastitog kućnog gazdinstva, u domaćinstvu, u kućanstvu. Znači, ti žena i muž drže jedno domaćinstvo, jednu obitelj i rade sve poslove svoje obitelji, a pored toga još primaju goste, sami ili uz pomoć članova porodice, kaže, to je takav je jezik, odnosno članova obitelji, u prostorijama svog stana, u domaćinstvu, u kućanstvu, to ne potpada pod zakon o radnjama. To je ta tradicija koja je puno duža od onoga o čemu se danas u javnosti govori. Inače je tradicija vrlo stara i prvi smještaj koji je uopće postojao je smještaj u domaćinstvu. Nekada su ljudi putovali, na različitima putova su boravili kod prijatelja, kod pripadnika istog staleža, kod cehovskih kolega i dijelili su i smještaj i hranu. Kako se promet povećavao, tada su nastale gostione, gdje se moglo onda nešto i pojesti, i prenoćišta, a naravno da uz to su bile i staje za konje, koji su isto tako imali smještaj u domaćinstvu. Konji su bili u štali, jeli su slamu, pili su vodu, jer se putovalo konjima i kočijama. Znači imamo nekako stečeno pravo na nasljeđe, i dok su u zapadnim zemljama od toga danas nastali svi veliki međunarodni hotelski lanci, a započele su ih obitelji, a započeo je neki gospodin Hilton, započeo je neki gospodin Marriott, imenom i prezimenom, i njegova obitelj, a danas je to lanac hotela. Mi smo imali prekid. Grubi prekid u bivšoj državi, jer jednostavno to nije bilo moguće. Privatni hoteli su nacionalizirani, ne znam da li to znate. Kod nas na Krku, u mojoj Malinskoj, u Baški i tako dalje, bilo je negdje, u Baški je bilo, mislim, 7 ili 8 hotela, prije Drugog svjetskog rata, u Malinskoj je bilo isto 5 ili 6, bili su u privatnom vlasništvu, oni su nacionalizirani. Rat je zaustavio razvoj, a i Domovinski rat je isto učinio svoje. Tako da smo mi nekako preskočili taj razvojni ciklus i našli smo se u jednoj situaciji gdje nekad privatni hoteli, koji su postali državni, su ponovo privatizirani i oni su zapravo danas ogledalo ili varijaci tog turizma u Hrvatskoj potpuno neopravdano, jer su to poslovni sustavi koji su razvijeni u socijalizmu sa jako važnom ulogom da budu središte razvoja jedne lokalne zajednice. Ti hoteli su školovali svoje kadrove. Ti hoteli su ih zapošljavali sezonski na praksi. Ti hoteli su im omogućavali radno mjesto na neodređeno vrijeme. Ti hoteli su otkupljivali poljoprivredne proizvode svojih mještana. Ti hoteli su imali čak i recepcije kućne radinosti za svoje zaposlenike i punili njihove kapacitete da bi sve učinili da taj kvalitetan kadar ostane. U Novoj Hrvatskoj privatizacijom tih hotela cijeli taj sustav je propao. Ostali su samo hoteli koji ne ispunjavaju onu ulogu koja je bila tada zadana i zato oni nisu mjerilo uspješnosti turizma danas. Nisu. Znači, kad govorimo o nekakvim pravima koja su istečena i nasljedna i tako dalje, potpuno je normalno da u ratarskim krajevima ljudi imaju pravo na obradu vlastite zemlje. I do toga žive. U Slavoniji nema kućanstva koje nešto ne uzgaja. Sad ste vidjeli situaciju sa svinjama. Ima i svakakvih registriranih, neregistriranih, sa jednom, sa dvije, sa tri, sa pet, ali se podrazumijeva da je to njihovo neotuđivo pravo. Da uzgajaju svinje, da ih polju, da ih puštaju u promet. Da siju, da daju, da prodaju. To se podrazumijeva.
jer je to ravnica. I to je plodna zemlja, ljudi imaju pravo. Oni koji imaju šume u Gorskom kotaru, gdje su šumovlasnici privatni, oni imaju pravo na korištenje te drvne mase i da je prodaju pilanama i da stječu neki prihod. U primorskim krajevima mi imamo pravo da raspolažemo svojom privatnom imovinom koju smo mi stekli, naslijedili i da je stavimo u funkciju turizma. To je naša slavonska ravnica, to je naša žitnica, to je naša šuma. To je ono što nam može omogućiti da i socijalno i ekonomski postanemo kao i opstanemo kao zajednica. Sad se malo vraćamo na taj porezni tretman koji je zapravo i tema ovog našeg današnjeg susreta. Puno se govori o javnosti o porezu na dohodak, pa su namjerno lansirani spinovi tipa treba više oporezivati smještaj u domaćinstvu, a manje rad. Kao da ovo prvo nije rad, kao da ljudi dolaze s neba, sami sve očiste, pripreme, pospreme i odu i puste šolje ili uopće ne dođu. I tu niko ništa ne radi. Ali pustimo to na stranu, radi se o sasvim drugom porezu i o drugom načinu stjecanja dohotka. Govorimo o dohotku od imovine i imovinskih prava. Znači, on je u istoj grupi ovih, bimo rekli, dohodaka, kao što su najamnina, zakupnina, iznajmljivanje stanova i soba postelja putnicima, turistima, organiziranje kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupka autorskih prava, prava industrijskog vlasništva, drugih imovinskih prava u skladu sa posebnim propisima, primitaka od otuđenja nekretnina, imovinskih prava i bla, 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 ili najma stanova studentima, ili najma stanova podstanarima, ili najmova poslovnih prostora. To je ista porezna grupa. Ista porezna, nema nikakve veze sa porezom na dohodak od nesamostalnog rada ili samostalne djelatnosti, to je takozvani prvi dohodak, to je dohodak od imovine i imovinskih prava. A to znači da svaki onaj ko stječe dohodak od imovine i imovinskih prava nema pravo temeljem tog dohodka ni na zdravstveno osiguranje, ni na socijalno osiguranje. On ne radi, nije uposlen, njegova socijalna zdravstvena prava su osigurana na drugi način, ili je umirovljenik, ili je aktivan, zaposlen, samostalni poduzetnik, ili ne zaposlen na birou. Ali temeljem tog prihoda ne može ostvariti temeljna prava. I to su dvije različite kategorije. S druge strane, kad govorimo o dohotku od najma i zakupa iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima, dakle, ovo je točno porezna definicija, kako se to zove. On je posebno izdvojen po pitanju obračuna poreza od ove druge grupe gdje govorimo o najamnini i zakupnini. Znači, kad iznajmljate stan po stanaru, vi sklopite ugovor. Na taj ugovor, ona stanarina koja je proglašena da će biti kroz godinu dana mjesečno plaćena, vi imate pravo na 30% popusta. To banke priznaju. Ne banka, nego to priznaje porezna uprava. Znači, ako ste iznajmili za 100, vi nećete platiti porez na 100, nego na 70, jer imate po ovom zakonu pravo na odbitak troškova paušalno 30% ugovorene cijene. Dobijete porezno rješenje i vi plaćate 10% poreza na dohodak za najam tih stanova i poslovnih prostora kad nije u pitanju turizam. Međutim, kad je u pitanju turizam, onda je to nešto drugo. Onda se došlo, jer nekada, neki se sjećaju, smo imali, sjećate se, porez na dohodak, ali i turističku pristojbu po noći, sjećate se. Znači na promet, znači morali smo vode knjige, poslovne iskazivati promet, on obračunava stopu i tako dalje. Pokazalo se šta se pokazalo. Da je evazija ogromna. Da se plaća puno manje nego šta bi se trebalo platiti. I onda se neko sjetio, čekaj, ajmo mi izračunati statistički koliko je to prosjek, napraviti neki medijan, to podijeliti i dobiti neki iznos po krevetu koji je fiksan. Šta to znači? To je flat tax. Znači, nema poslovnih knjiga, a ljudi plaćaju radili i ne radili. To je porez na turistički krevet. Znači, više ćemo ubrati novaca ovako, a ljudima će biti jednostavno. Kako se do toga došlo? Došlo se do toga da se izračunalo koliko je prosječno broj kreveta po
po nositelju kategorizacije u Hrvatskoj, kolika je prosječna cijena i koliki je prosječni prihod i kad se to sve skupa izračunalo, onda se došlo do jedne jedinstvene stope. Naravno da se to vremenom promijenilo, da je zakon koji je donesen prebacio odgovornost za definiranje konačnog iznosa paušalnog poreza na jedinicu lokalne samouprave. Znači na vijeće općine i gradova, zato smo tu. A postavio je granice najnižu i najvišu. Znači kod poreza na dohodak, od iznajmljivanja stanova i soba postelja turistima, najniže po krevetu može biti 19,91, to je ono što je bilo u kunama pa je preračunato u eurima, ili 199,08. U prvoj godini su sve jedinice lokalne samouprave morale donijeti odluku do 15.12. Ako je nisu donijele, onda bi bili po najvišoj stopi kažnjeni, da tako kažem, te općine bi morale po sili zakona uvesti paušal na najvišoj stopi, da tada vijeća nisu zadanom roku donijela određenje. Nakon toga se ne mora donijeti ništa. Znači, može se i ne mora se. Svake godine se može mijenjati porez na taj paušal na krevet, a ne mora se mijenjati. Ako se mijenja, mora se promijeniti najkasnije do 15.1. ove godine za iduću godinu. Onda se nama o tome mora izvijestiti poreznu upravu, idu nova porezna rješenja i znate već kako se to je. 15.12. To je sad ako ne, ostaje kako je bilo. Ostaje kako. Tako. Što se nas tiče, iznajmljivača, koja je naša obaveza, znači mi kad smo dobili rješenje o kategorizaciji, mi smo dužni u roku od 8 dana se registrirati u poreznoj upravi. I tamo ispustiti jedan poseban obrazac, to je taj registar poreznih obveznika, prema kojemu onda smo mi evidentirani u evidenciju porezne uprave i dobivamo rješenje svake godine na kraju siječnja za cijelu godinu i nemamo više one uplatnice, nego moramo sami voditi računa da plaćamo tromjesečno porez. Znači na kraju 3. mjeseca pospijeva prva rata, na kraju 6., na kraju 9., na kraju. To je onaj dio koji smo mi dužni napraviti. Ono što se sada događa, a bilo je prije sastavni dio ove priče, je da nema više prireza. Znači, mi smo uz taj porez na dohodak plaćali i prirez, u istom principu, u onim jedinicama lokalne samouprave koje su imale prirez. Sada nestaje prirez i tu dolazimo do situacije ove godine gdje mnoge jedinice lokalne samouprave žele korigirati ili povisiti taj porez na dohodak. I sad vidite koje još sve probleme imamo. Na primjer, to sam više puta čuo, možda i kod vas ima takva situacija. Sva rješenja koja se izdaju, nekad su bila sezonska, više ih ne. Sad je rješenje za cijelu godinu. A utvrđeni porez je za cijelu godinu. Utvrđena turistička pristojba za cijelu godinu. Moram reći da je porezna uprava tu puno korektnija, jer ukoliko vi nakon nekog tromjesečja odlučite prestati iznajmljivati turistima i želite recimo iznajmljivati podstanarima, porezna uprava će vam računati porez samo za ona tromjesečja koja su iznad vas. Ali ne i turističku pristojbu. Turističku pristojbu ćete platiti 100% do kraja godine otkazali. To je jedna nepravednost u ovoj situaciji koju momentalno imamo. Dakle, jedna stvar koja se mora riješiti na razini zakona. Drugo, govorimo o imovinskim pravima. Znači, tamo je porezna stopa puno veća, ona je 20%, to su različiti i honorari koje dobivate, ali isto tako imate pravo iskazati i troškove po tom pitanju. I to je sve ono što mi kao građani plaćamo. Dakle, ja plaćam porez na dohodak svom gradu Krku i na prvi dohodak, znači od nesamostalnog rada jer sam zaposlen u svojoj firmi. Isto tako, kao privatna osoba, kao savjetnik koji sklapa ugovore, plaćam i ovaj porez po imovinskim pravima, opet svom gradu. I plaćam treći porez na dohodak, a to je onaj paušalni pokret. Zašto? Jer imam prebivalište u gradu Krku. Znači ja plaćam 3 poreza na dohodak svom gradu. Da vidimo se vratimo malo još i na druga davanja,
jer kad govorimo o, ja ga zovem porez na krevet, često se svi uhvate samo za porez na dohodak, a to je samo dio te priče. Ukupni izdatak je puno veći. Znači, imamo i turističku pristojbu, imamo i članarinu, i kada to sve skupa zbrojimo, znači taj porez na turistički krevet, tu je opisano, ova prezentacija će vam biti poslana da ja sve to ne objašnjavam, da sami vidite tehnologiju dobivanja određenih iznosa. Uglavnom da skratim, ukupan turistički porez na turistički krevet prosječan u Hrvatskoj je sada iznosio 100. Od čega je bilo negdje oko 50 eura je bila turistička pristojba, skupa sa članarinom, i 50 eura je bio porez na dohodak. Dakle, to su sve. Zašto je to porez? Zašto je turistička pristojba porez? Zato jer se plaća na krevet koji je registriran. Ima li prometa? Ne ima li prometa. Znači, na registriran turistički krevet. Zato moramo to sve zajedno uračunati. I onda, kad se to sve zbrojilo i kad se dobilo taj prosjek, mi smo došli opet do ovih ukupne stope od 10%. Kad se govori da je to privilegirana vrsta dohotka, nije istina, jer je ukupno, znači prosječno, stopa 10%, isto kao i kod iznajmljivanja stanova i poslovnih prostora, ako se sjećate s prijašnjeg slajda. Sad znate ono, sarma je da neko jede meso, a neko kupus, neko zaradi više, neko zaradi manje, ali rekao sam, država je izračunala da taj paušal na način koji ne tretira ukupni promet, nego samo postelju, ukupno donosi puno više novaca nego kad bi bilo onaj prvi sistem da svako vodi poslovne knjige iskazuje svoj promet. Ovo su vam rokovi za plaćanje turističke članarine, rokovi za plaćanje turističke pristojbe. Rekli smo se, porez plaća tromjesečno, ima još jedan porez kojem podliježemo, a to je PDV, ili porez na dodanu vrijednost, u slučaju da poslujemo sa posrednicima koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Dakle, tu je lijepo sve objašnjeno, potrebno je izvaditi taj PDV identifikacijski broj na poreznoj upravi, da li je to Booking.com ili neki drugi portal koji nema, recimo, sjedište u Republici Hrvatskoj kao posrednik, njemu morate dati taj broj i on, kada vama ispostavi račun za proviziju, vi ste dužni to evidentirati na posebnom obrascu, morate dobiti posebno odobrenje porezne uprave preko FINE ili e-građanina, prosljeđivati na poreznu upravu i plaća stopu od 25% na tu proviziju. Dakle, bez obzira bili u sustavu PDV-a ili ne bili. Ako niste u sustavu PDV-a, nemate pravo na odbitak pred porezom. Ako ste u sustavu PDV-a, imate pravo na odbitak pred porezom. PDV može biti neutralan, može biti negativan. Ako ste u investiciji većoj, ako ste više platili nego što ste naplatili, vi ste onda u plusu prema državi. Znači, PDV je jedan porez kojega mi tu uzimamo kao nešto što se pojavljuje ako surađujemo sa stranim posrednicima. Inače, po sili zakona, moramo ući u sustav PDV-a ako su nam ukupni primici, kao što vidite, gotovo 40.000 eura, ali možete i drugi na vlastiti zakon. Na primjer, ako idete u novu investiciju, gradite apartmane u kuću, onda možete ući u sustav PDV-a dobrovoljno i morate biti unutra 3 godine. A ne 5. 3. Da. S time da možete onda prebijati, znači, taj PDV, onih 13% na uslugu, s ovih 25% na ulazne troškove, materijala, rada i tako dalje. To je sad stvar kalkulacije svakoga od nas da vidi da mu se to isplati. Sada kad govorimo o svim ostalim troškovima, moram i to reći, jer se često puta barata sa pojmom oni puno zarađuju. Znači, dohodak ili primitak nije zarada. To je bruto prihod. Da vidimo što se događa sa netom. Je to neto? Znači, govorimo o ostalim troškovima, kao što su komunalne usluge, ovo su opet nekakvi prosjeci u Hrvatskoj, pa govorimo o zbrinjavanju otpada, opet nekakvi prosjeci u Hrvatskoj. Znamo da je i to poskupilo drastično za ovu kategoriju, da smo proglašeni nekućanstvima, praktički gospodarskom djelatnošću, što nije tako, ali eto, i to nas je zadesilo da je električna energija još uvijek pod kontrolom zahvaljujući intervenciji vlade. Ali kada toga ne bi bilo i zbog poskupljenja cijene
plina i naravno drugih ovih fosilnih goriva, gdje veliki dio električne energije se još uvijek dobiva na takav način, cijena bi bila puno viša. Internet je danas nešto, i to brzi, što je neizostavno, i to ima svoju cijenu, i to je dio infrastrukture, to više nije nikakva nadgradnja, to je sastavni dio opreme smještaja. Kad govorimo o čišćenju, znači i starije osobe ne mogu sami čistiti, ne mogu sami održavati, ljudi imaju drugih poslova, moraju angažirati drugu radnu snagu, cijene su zbog velike potražnje, a male ponude isto tako značajno porasle. Isto je sa pranjem veša, čišćenjem, glačanjem, čišćenjem okotnice, bazena, svega ostaloga. Što se tiče majstora, sve ako ga ovdje dobijete, kad se to ne bude bojler, ako su tamo, treba ga montirati ili ovdje vodopotlić ili nešto drugo. Majstor, to više ne postoji. To više ne postoji, to je misaona imenica i platite ga koliko treba. Ako ga imate, Traži. tako je. I kad sve skupa zbrojimo, sad smo došli opet do ove situacije, da kad sve ove troškove zbrojimo, posredničku proviziju, koja isto nije mala, ona negdje dolazi do 20% danas na bruto cijenu, porez na krevet, rekao sam objedinjeni svi oni porezi, energetika, sve ostalo, da negdje između 50 i 60% je trošak na onu cijenu ili na onaj dohodak koji ste vidjeli. Vi možda toga niste ni svjesni, ako budete išli stavku po stavku računa, vidjeti. S druge strane, ono što banka, ono što je rekao gospodin Mario, priznaje kad vam daje kredit, a to je da je stopa prinosa na uloženi kapital između 4,5 i 6% godišnje. Šta to znači? To znači da angažirana vrijednost, koja je u trenutku kad ste vi krenuli poslova, iznosila 100.000 eura, recimo da apartman, ne baš velik, jel? Prinosi godišnje bruto između 4,5 i 6,5 tisuća eura. I vjerujte da je ovo apsolutno egzaktno. Znači, ako ste angažirali više, imate veći apartman, bolje opremljen, skuplji, na 200.000 eura, ova iznos ide za duplo. Sad više nije 4,5 tisuća eura, sad je 9.000 eura, odnosno 13.000 eura. Pa da. Da. Htio sam samo reći, gospodarske tvrtke Valamar, čini mi se da je u aktivi te bilance amortizacija je tamo na te objekte, na zgrade jedno 30, na 30 godina. Ovako, što se tiče amortizacije, kada bi poslovali, znači sve ovo, da postojimo kao trgovačko društvo ili ovo, da sam ja registrirao svoju kuću na ovo trgovačko društvo, 50 godina, 6. ja imam pravo na obračun amortizacije po stopi od 5% na 20 godina. Znači, po 20 godina se mora objekt potpuno amortizirati. Šta to znači? To znači da u ulaznu vrijednost, koja bi bila, koliko bi bila, 100.000 eura, 200, 500.000 eura, na nju bi imao pravo, na tu cijenu, svake godine 5% te vrijednosti uzeti kao poreznu olakšicu. Ako me razumijete. Ako samo tu primijetim, čini mi se da je Valamar stavio tako veliku amortizaciju da bude manji ili veći profit. Brza amortizacija kod dugotrajne imovine može biti 10% na 10 godina. A stopa je 5 na 20. Dede je smanjio iz doba, gospođe, 100 godina, sad smanjili prema novim međunarodnim računovodstvenim smjernicama, ja mislim ne znam, možda 50 godina, 40. Da, dobro, to je znači kompletna oprema, sve ono što nije sama nekretnina ima sigurno veću stopu amortizacije i krati rok. Koji je gospod za 10 pa? Ali Nije više 100 godina. da, ma ne, amortizacija ne može biti 100 godina. Pardon, ovisno i o tipu gradnje i o koje čemu ni to baš toliko jednostavno, tako da ne treba to gledati mehanički. Da, ali ovo je knjigovodstveno ispravno, znači na dugotrajnu Ali imovinu. knjigovodstveno se more To je- uz objašnjenje. Dakle, ovo što vam se priznaje, to je to bi bilo to, znači bilo bi 5% na 20 godina ili 10% na 10 godina kao porezna olakšica, znači kada bi ne bi poslovali kao fizičke osobe, nego kao pravni subjekti. Jer to znači da ako bi bila stopa povrata na uloženi kapital 6,5%, ako bi imali 5% amortizacije, ostalo bi 1,5% čiste dobiti, ali dohotka. Na to ide onda još trošak i porez ostale nevidljivi.
I to godinama. Barem 10 godina ne bi bilo porezne osnove kada bi plaćali porez na dohodak. Znači, opet, za državu najpovoljniji moment je kada su građani, pružatelji usluga u domaćinstvu, fizičke osobe, jer plaćaju sav PDV bez mogućnosti odbitka, dakle sve što je trošak ulazni u vaše domaćinstvo, od repromaterijala, od energije, sve na sve imate 10%. I to ide u državnu kasu, nemate nikakvog prava na popust. S druge strane, nemate pravo na obračunavanja troškova, tako da je to zapravo najpovoljniji moment što se tiče samoga PDV-a. Što se tiče sad poreza na dohodak, tu sad dolazimo u jednu situaciju gdje razmatramo ukupan porez na dohodak rezidenata, nerezidenata, ljudi sa prebivalištem u jedinici lokalne samouprave i onih drugih. Zašto je to bitno? Pa to je jako bitno zbog toga što zapravo Ministarstvo financija i Porezna uprava ima jednu definiciju koja se zove središte životnih interesa. Dakle, kad se plaća porez i uplaćuje porez negdje, taj porez se negdje mora uplatiti, konkretno porez na dohodak u jedinicu lokalne samouprave, plaća se tamo gdje je vaše središte životnih interesa. To je prebivalište, ali ne samo prebivalište. Jer čak ako bi ja imao prebivalište, na primjer u Rijeci, a moja familija živi u Krku, onda bi se donijelo rješenje da ja moram to platiti Krku, jer je tamo središte životnih interesa. E sad vidite kako s jedne strane to porezni zakoni prepoznaju, a kako mi u lokalnoj samoupravi to ne prepoznaju, taj značaj. A nije to bez vraga, jer središte životnih interesa zapravo donosi veliki prihod jedinice lokalne samouprave. To je cijela obitelj, znači i drugi članovi obitelji doprinose i kroz potrošnju, što nije mala stvar, kroz osobni angažman, ali i kroz poreze opet na dohodak iz raznih izvora. Znači, neko se bavi iznajmljivanjem novih članova obitelji, stana, apartmana, poslovnog prostora, a neko radi honorarno, pa prima porez na dohodak, opet ide u kasu općinsku. Ne do tih 117 eura, je to na razini države ili javne? Znači, prosjek u Republici Hrvatskoj, prosječne plaće godišnje, neto je statistički 1404 eura. Vidjeli ste da u Zagrebu je nešto čak i više. I kad se računa porez na dohodak iz te prosječne plaće, on iznosi negdje prosječno po 117 eura. Danas ili države? Država. Ne govorim ja o Crikvenici, neću ni govoriti o Crikvenici, ja govorim načelno o tome kako stvari funkcioniraju. Znači, to je ono što mi doprinosimo kroz ovaj prvi porez na dohodak, jer je tu središte životnih interesa. Iz naše plaće, ako imamo tu središte životnih interesa, ako nam je tu prijavljeno prebivalište, svaki mjesec mi svojoj jedinici lokalne samouprave donosimo toliko, plus ako još i plaćamo porez na krevet, onda do ovoliko po krevetu koji je registriran. Dok stranci koji su nerezidenti, ali i stranci koji su hrvatski građani, a nemaju tu mjesto prebivalište središte životnog interesa, a imaju tu nekretninu u ovom mjestu ili od mene u Krku, oni ne plaćaju jedinice lokalne samouprave porezu koji imaju registriran smještaj na onaj prvi dohodak. Znači, na dohodak od nesamostalnog rada je samo djelatnost. I ne doprinosovi 117 eura mjesečno jedinice lokalne samouprave. Znači, što se tiče samog prebivališta i boravišta, to je isto tako definirano i vidite da je ovo jako važno, da je prebivalište mjesto ostvarivanja prava, obaveza vezanih uz životne interese, obiteljskih, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih interesa. I ono što hoću reći, da bi svakoj jedinici lokalne samouprave trebalo biti izuzetno važno da ima što više ljudi za prebivalište, a ne onih koji imaju boravište. Jer ako nam se promijeni omjer, a vidite po broju stanova koji su izgrađeni, događa se to da imate angažirani komunalni sustav do maksimuma, a da je doprinos onih koji imaju nekretninu u tom mjestu ipak puno manje. I čak kad ih zahvati određeni porez, vidite mi kasnije na vikendici, ili ako su ne daj Bože kategorizirani, ne daj Bože, jer u Hrvatskoj je katastrofalno mali broj
stanova u stvarno vlasništvu kategoriziran, katastrofalno. To je, govorimo o postocima sa jednom brojkom u odnosu na broj kupljenih, znači par posto samo ukupnog broja kupljenih, onda oni zapravo daju puno manji doprinos, a isto angažiraju komunalne resurse. Tako da ova definicija nam je jako važna i ja bih volio, dakle ovo je sve provjereno u zakonu o boravištu, prebivalištu, u poreznom zakonu. Ja bih volio da se u buduće, kad se donose nekakve odluke ili prijedlozi kad se pišu za veličinu nekog poreza lokalnog, razmatraju sve ove stavke koje je zakonodavac prepoznao, kao što vidite kod oporezivanja. Nema razloga da je lokalna jedinica lokalne samouprave isto tako ne prepozna te razlike. Znači, čak i ovo kada živite u dvije države, vidite, porezna će vam prepoznat središte vašeg životnog interesa i odlučiti gdje ste vi porezni obveznik, čak i ako živite u dvije države, a u jednoj državi, znači ako neko i formalno tu ima boravište, ali u Sloveniji mu je centar životnih interesa, on će plaćati poreze u Sloveniji, neće plaćati u Hrvatskoj. I to u gradu u kojem živi. Sad da vas tu ne dam i dalje, međutim, evo, vraćamo se sad malo na te kuće i stanove za odmor. Što je to i kako se to smatra? Ja ću vam reći moj slučaj. Znači, ja živim u gradu Krku, ja nisam se nikad selio tamo, kod Tasne Punice sam živio. Renovirali smo starinu u mjestu Skrčiki koje pripada gradu Krku i ja sam dobio porez na vikendicu. U svom vlastitom gradu. Za starinu, kamenu kuću, 100 godina staru koju sam imao. Znači, ako sam ja dobio porez za kuću za odmor, a živim u toj istoj jedinici lokalne samouprave, onda naravno da svi oni koji tu nemaju prebivalište, da i nemaju centar životnih interesa ovdje, da su podložni plaćanju tog poreza na vikendice, odnosno kuće za odmor. Kako se utvrđuje, to znate i sami, da je postavljen taj novi razred od 0,66 do 5 eura po metru kvadratnom, znači 5 eura je maksimalno. Ono što se pretpostavlja, da će sredina negdje biti oko 3,5 eura po kvadratu, da je prosječna ta stambena površina, opet govorimo prosjeku u Hrvatskoj, oko 100 kvadrata i da će taj porez iznositi ukupno 350 eura godišnje. Pardon, ali ako istu tu kuću za odmor imaš registrirano i sa rješenjem da ju iznajmljuješ, onda ne potpadaš. Ne, plaća i. Plaća i. Znači, po poreznom zakonu, nažalost, da. Zašto nažalost? Jer je to destimulativno za ljude koji su vlasnici kuća za odmor, onda oni kad razmišljaju, onda im se ne isplati kategorizirati jer bi plaćali po dvije osnove porez. Međutim, opet stoji na jedinici lokalne samouprave, onda sam rekao da je tu bačeno težište, da može donijeti odluku. Vijeće grada može donijeti odluku da oslobodi plaćanja poreza na vikendice oni koji su kategorizirali svoj smještaj. Te plati porez na dohodak po krevetu koji je veći u konačnici, vidite i sami, nego ovaj porez. On će praktički doći na ovu cifru po krevetu za godinu, 2 dana, a mi tu plaćamo za cijelu kuću 250. Samo da kažem za grad Crikvenicu, prema podacima za 2022, ti takozvani povremeni stanovnici, a imaju valjda po meni 8.000 stanova ili apartmana vikendica, prijavljuju 10% noćenja od apsolutnih ura. To je sad ova stavka. 10%. To je, znači ovo bi bio porez, bimo rekli, na vikendice. A sada prosječna paušalna turistička pristojba za vlasnike, članove uže obitelji, jer mogu platiti, računa se samo 15.6. do 15.9. mogu platiti paušalno i to vam je negdje oko 10 eura po osobi za cijelo to vrijeme, ne po danu, nego za cijelo vrijeme, za godinu dana po osobi. A to bi označilo za 4 člana obitelji 40 eura godišnje. Sad zbrojite ovo i to vam je to. Sad, šta se događa s onima koji dolaze kod njih kao prijatelji? Oni bi morali po noćenju platiti 1,33 eura. Prijaviti se i plaćati turističku pristojbu po noćenju, oni nemaju pravo na paušal. Sad je pitanje koliko je tih prijatelja koji nisu članovi obitelji, koliko je boravilo ovih 8.000 stanova i koliko su oni platili turističke pristojbe po noćenju
u ovoj cijeni od 1,33 eura. To je siva zona i to je najveći problem našeg turizma. Spomenu. Zašto to ja govorim? Zato što ne može biti u istom tretmanu onaj koji ima mjesto prebivalište ovdje i onaj koji nema. I poreznom tretmanu. Ne može biti. Zbog svih ovih doprinosa koje daje lokalna zajednica. O tome treba jasno i glasno i otvoreno govoriti. Zato smo mi večeras ovdje, zato o tome otvoreno govorimo, jer to još nisam nigdje vidio da se stavlja na površinu. Zašto bi se to morali sramiti? Ne znam zbog čega bi se mi trebali sramiti, da kažemo da, mi smo stanovnici ovog grada, ove općine, mi plaćamo i dajemo doprinos toliko. I sad vi nas oporezujete isto kao onoga druga koji isto rauba taj prostor, a vidite koliko plaća. Ili ne plaća. I još on je nelojalna konkurencija. Da. Pa je dobro. To je Malo se što je- plaća. I još dobiju parking karticu. Sad je to i drugo i treće. Sad i kažu mi neki ljudi, to se ne može, a recimo, u gradu Rijeci, što je sasvim ispravno, ljudi koji imaju mjesto prebivališta u centru u gradu, mogu dobiti povlaštenu godišnju parking kartu. Povlaštenu. Znači, onaj koji ima prebivalište, moja supruga ima prebivalište, ona može dobiti. Prebivalište. Da, ona može dobiti. Ja nemam prebivalište, ja ne mogu dobiti. I nema se šta buniti. Jer ona tamo živi, njezin porez na prvi dohodak ide u blagajnu grada Rijeke. Moj ne ide, ja sam tamo gost. I ja plaćam punu cijenu. Ok, nema se šta buniti. Prema tome može se. Ako se može napraviti izuzetak u nečemu ovome, može se napraviti u nečemu drugome. Samo o tome treba razgovarati. Znači, kad gledamo koji su sve izvori financiranja, vidite da zapravo ti porezi, a pogotovo porez na dohodak je najveći izvor prihoda, ali rekao sam, to je prije svega porez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti, vidjet ćete kasnije koliki je to iznos. Ono što je nestalo, to je sada prirez, kao onaj dodatak porez na dohodak. Ovo su ostali koji se mogu donijeti, zakon je omogućio kao prihodi. I kako se raspoređuju? Raspoređuju se tako da 74% tog poreza na dohodak ide u kasu općine ili grada, 20% ide u županiju, baš danas smo o tome razgovarali, kako se nema vijeće županijski, a mi u županiji uopće nismo o tome razgovarali. Županija koristi ova sredstva, vi dignete, mi koristimo, nikome ništa i nema uopće rasprave u županijskoj skupštini, jer ona formalno ne sudjeluje u procesu donošenja tog zakona. Ali opet nije u redu da se tamo o ovakvim stvarima ne razgovara, da se daju neke smjernice, da se dođe do nekog zaključka, ovo što večeras govorim. I 6% ide za te decentralizirane funkcije. I sad, kad pogledate ono što smo malo prije vidjeli, zamislite vi ovo, da ako imate 10.000 zaposlenih stanovnika sa prosječnom plaćom od 1.000 eura, da praktički se uplaćuje godišnje u proračun grada ili općine 14 milijuna eura sa osnova poreza na dohodak nesamostalnog rada. To nisu mali iznos. Opet ponavljam, ljudi koji tu žive, a pojedinačno vam to izgleda malo, kad se zbroji ukupno, ovo je sada na bazi 10.000, kada je bilo 10.000 ljudi sa takvom plaćom, koji doprinos bi oni svoje plaće dali svome gradu ili svoje općine. To nisu mali iznosi. Znači, mi to ne možemo ne uzeti u obzir. Ono što svaki mjesec davati je odvajamo od svoje plaće. Ne možemo izdvojiti. S druge strane, 74% toga ostaje u općini, međutim, na tih 74% jedinica lokalne samouprave može uvećati prihod za još 12% na 86%. A to je kod gradova uglavnom tako, jer se radi o tim decentraliziranim funkcijama, osnovno srednje školstvo, zdravstvo, socijalna skrb i vatrogastvo, i tu se onda praktički raspoređuje ovako kako tu stoji. Znači, kod gradova je takav slučaj da koriste veći iznos poreza na dohodak od nekih jedinica lokalne samouprave koji su manji, ili kod mene na Krku, recimo, javnu vatrogasnu postrojbu imamo jednu za cijeli otok, znači za 7 općina, da ne mogu sve općine uzimati ovaj dio koji ide za vatrogastvo, slično sa školstvom i tako dalje. A kada su gradovi u pitanju, oni su tu u jednoj boljoj poziciji što se tiče samih prihoda. Kad govorimo o drugom dohodku, znači porez na dohodak, rekli smo od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, na plaću, onda smo rekli od imovine imovinskih prava, to je porez na dohodak, i treći porez na dohodak je takozvani drugi dohodak.
I to vam je ono kada u principu isto se obračunava i isto ulazi u kasu jedinice lokalne samouprave, kada se obavljaju povremeni poslovi, sezonski poslovi, kada imate nekakve honorare, ugovore o djelu, slično tome. Šta se događa kada nam dolaze sezonski radnici? Tu je jedna kvaka i porez na dohodak se plaća prema općini isplatitelja. Dobro je ako angažirana tvrtka ima sjedište tu, onda ulazi u ovu kasu. Ali ako ima sjedište, isplatitelj u nekoj drugoj općini, a sezonski radnici rade tu, taj porez ti otići U ostalo. Sve samo konkretno, ako jedan poduzetnik, ne znam, iz Zagreba ili od kuda, gradi tu neku stambenu zgradu sa apartmanima, daje plaću radnicima, taj porez ide kamo? tamo. Zagreb ili... Dakle, ako su oni privremeno, znači honorarno zaposleni kao drugi dohodak, ide tamo gdje, odakle ima on sjedište. Ako su stalno zaposleni radnici, onda tamo gdje imaju prebivalište. A drugi dohodak je... E sada, zašto mi mislimo da rezidenti s prebivalištem JLS koji ostvaruju dohodak od imovine zaslužuju povlaštenu poreznu stopu? To je ovo kad smo govorili o tim porezima na dohodak od imovine imovinskih prava, konkretno od iznajmljivanja smještaja turistima. To je posebna kategorija. Smatramo da treba uzeti sve ovo u obzir i da mora biti razlika kad se rade ti razredi porezni između onih ljudi koji imaju tu prebivalište i centar životnih interesa i oni koji su tu došli samo izgraditi nekretninu da bi sačuvali vrijednost novca, ubrat nekakav prihod i plaćati porez negdje drugi. Onaj prvi, najveći, ovaj na krevet pustimo. To je onaj manji dio u ukupnom kolaču. Znači, prema doprinosu lokalnoj zajednici ne bismo se trebali sramiti da bi trebali biti i napravljeni razredi za plaćanje poreza, jer najosnovniji porez na dohodak to je taj prvi, odnosno porez na dohodak od plaće, na plaću, a drugi dohodak, rekli smo na honorare i tako dalje, ali opet ide prema mjestu prebivališta, znači opet ako ja tu živim, tu radim, opet ide u moju kasu i još plus toga i porez na dohodak od imovine, a da ne kažem da tu što se tiče županije, još plaćamo i porez na cestovna motorna vozila, na plovila, čime zapravo mi opet financiramo županiju. A neko koji je prijavljen negdje drugdje, recimo u Zagrebačkoj županiji, on vozi automobil, to plaća porez na cestovna vozila koji ide u kasu županije Zagrebačke. Tako da je to jedna nova tema koju smo večeras tek otvorili, ali isto tako se moramo posjetiti da smo imali razliku od plaćanja poreza na dohodak od iznajmljivanja soba turistima i turističke pristojbe nekad prije, ne tako davno, prije 7 godina, regulirano na sasvim drukčiji način. Isto su bili izuzeci, isto su bili razredi, ali prema razvijenosti turističkih naselja. Imali smo A, B, C i D razred, ako se sjećate. Prema tome su bile postavljene te stope. To je bio jedan vrlo ozbiljan, ja bih rekao, raster, vrlo stručno napravljen. Šta to znači? Dostupnost javnih usluga, dostupnost servisa, razvijena javna infrastruktura, jer u principu prema tom zakonu smo mi imali 4 razreda turističkih mjesta, ali smo isto tako i unutar turističkog mjesta imali mogućnost definiranja određenih zona po razredima. I to je ono kada ljudi kažu, ti imaš bolju položajnu prednost, ja imam lošu položajnu prednost, plaćamo isto. Dakle, tu se je to bilo uzelo u obzir i uzeti su u obzir kvantitativni i kvalitativni kriteriji. Kako se to radilo, vidite po ovome, da su uzimani petogodišnji prosjeci, da je isto tako računato i ostvareni broj noćenja i po stanovniku i po naselju, po mjestu, znači prosjek zauzeća bimo rekli kapaciteta, zatim vrijednost prometa ugostiteljske djelatnosti po stanovniku, petogodišnji prosjek ostvarenog broja turističkih noćenja po krevetu u smještajnoj jedinici. S druge strane,
je isto tako se izračunavala ta srednja vrijednost za svako naselje i ti medijani su bili osnova za razvrstavanje. I to sada možda kod vas nije toliko sporno, ali kad pogledate ove kvalitativne kriterije, jasno je da danas Crni Lug i Opatija apsolutno ne bi trebali biti u istoj kategoriji. A jesu. Jer ni kvalitativno, ni kvantitativno se ne mogu usporediti. Dostupnost određenih usluga nije isto. Isto kod mene na Krku, moje selo ili grad Krk nije isto. Mi smo o tome baš neki dan razgovarali. Danas je internet, na primjer, važna stvar. Ja sam dobio obavijest od operatera da mogu raskinuti ugovor jer mi oni ne mogu osigurati onu garantiranu minimalnu protočnost za internet i pada internet u sezoni. Dolaze turisti, ne mogu raditi. To je dio infrastrukture. Punjenje električnih automobila. U gradu i u ovim većim mjestima imate punionice za električne automobile. Na selu ih nemate. Nema trotoara, nema dovoljno javne rasvjete, nema puno toga i onda ne možemo biti postavljeni u istu razinu. Isto je tako i unutar naselja. Ali to nije ništa izmišljeno. To je, vidite, sve već bilo napravljeno u jednom pravilniku, u zakonu o turističkoj članarini, u pravilniku o turističkoj članarini i to je jednostavno ukinuto. Ovdje vam je link na taj zakon. I ono što nama sada ponovo treba, da imamo ipak malo više rasprave po tom pitanju, da imamo više transparentnosti i realnih pokazatelja na temelju kojih se donose odluke o porezu na turistički krevet. A on se sastoji, da se podsjetimo još jedanput, od turističke pristojbe, od poreza na dohodak, od iznajmljivanja, smještaja turističke i od turističke članarine. To je cijeli jedan paket. I naravno da tu ne može biti uravnilovka i da svi plaćaju isto. Znači, da rezimiramo, moje mišljenje da u ovom trenutku jedino opravdano povećanje paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja smještaja turistima moglo bi biti ono koje anulira gubitak prireza koji je plaćan zajedno s ovim porezom, mi smo to imali kao sastavni dio, ajmo reći da za toliko korigirati, i eventualno stopu inflacije, ajmo reći da mi to prihvaćamo i to je bio recimo stav vaša grada Rijeke, a da svaka druga korekcija bi trebala biti rezultat novog akta o razvrstavanju poreznih obveznika prema prebivalištu, odnosno centru životnih interesa i prema turističkim razredima naselja i dijelova naselja. Pri tome treba voditi računa o učincima povećanja na lokalnu zajednicu, odnosno povećanju i smanjenju nelegalnog iznajmljivanja smještaja. Drugi riječi, koliko to nepopularno zvuči, ono što je sagrađeno je sagrađeno. Bolje je da bude u sustavu legalno, nego da je nelegalno. Promet će se odvijati ovako i ovako. Ali, čim je neko registriran, znači inspekcija ima pravo kontrole. Drugo, plaća ipak i turističku pristojbu, plaća i porez na dohodak, pa rasterećuje nas, da ne mora se nama samo povećavati, nego ćemo na širu masu dobiti opet odgovarajući iznos, ali svi u tome jednako participirani. A kuće ne možete srušiti. Budemo na čisto da su ti stanovi napravljeni da u njima budu ljudi. I ono što se u javnosti govori je najveća glupost. Da se smanji broj kategoriziranog smještaja. To je najveća glupost. Šta znači skinuti tablicu? Pa hoće biti ljudi unutra, neće biti ljudi unutra. Što misle da će biti prazno ako se tablice svi uvijek? A ko će njih kontrolirati? Nema šanse. Jer onda su tek zaštićeni ustavni pravo na nepovredivosti doma i procedura je izuzetno složena. I još su strani državljani. A čiji su strani, na kraju je bila situacija kada je krenula kontrola, odmah je slovensko veleposlanstvo urgiralo na vladu Republike Hrvatske, u roku od 2 sata su povučeni inspektori. Jer su protumačili da su oni kao slovenska manjina ugnjetavani i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, uključimo mozak. Razmišljamo šta je bolje za ukupnu zajednicu, a ne što ja osobno prema nekom ili nečemu osjećam. To bi trebalo biti, jer bilo je diskusija o onima koji za odmah puno zarađuju, pa ajmo mu dignuti porez. Da, on je angažirao velika sredstva, na ta velika sredstva ima prinos koji ima, ali on nema tamo uređenu infrastrukturu, on nema tamo internet, on nema punionicu za automobile, on nema zdravstvenu skrb, nema dućana, nema restorana, nema ničega. I sad vi njemu želite dignuti porez jer on postiže dobru cijenu. A to je zapravo taj porez, je zapravo povrat, ja bih rekao, uloga u osnaženje, ono što je općina uložila da osnaži lokalnu infrastrukturu. Znači, grad ili općina je uložila, napravila je nešto i sad mi to vraćamo
kroz veću stopu poreza, jer je neko nešto napravio. A ne da mi samo dajemo, a stanje ne promijenimo. Znači, moramo okrenuti retoriku, obrnuti smjerom, jer nam za to daje pravo upravo i onaj zakon kojega sam prije spomenuo, koji je to uzimao u obzir, o razvrstavanju turističkih naselja po turističkim razredima, znači neko je razmišljao. Budete čitali taj zakon, vidite kako je on smišljeno napravljen, nije to isisano iz prsta, niti je preko noći doneseno. Stručnjaci su se itekako ubrinuli, ekonomisti, da to sve skupa stave u jedan okvir koji je bio dobar i koji je godinama funkcionirao. Godinama je funkcionirao i da pače, kad je neko bio u C ili D razredu, on se natjecao da uđe u veći razred. Ali da bi ušao u veći razred, morao ispuniti neke uvjete. I to je bila zdrava konkurencija, zdrava utakmica. Sad imamo uravnilovku, niko ne mora raditi ništa, a poreze moramo biti koliko hoćemo, do gornje granice. Mislim da to nije uredno. Eto, s moje strane uvodno ovoliko. Nadam se da sam dao dovoljno informacija, a sad bih vas molio da se uključite i da vi evo, rečete par riječi o tom pitanju. I da postavite pitanja, naime, recimo, vezano za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i te neke stvari. Postoje kriteriji, evo Bogdan je u gradskom vijeću, Bogdan zna da postoje određeni kriteriji kako se zone određuju, kako se iznosi određuju. To je postojalo i na turističkim mjestima i kategorijama, više toga nema. E sad, nije kriv Nedo, ako se ne varam, samo ovaj probni zakon o turizmu, nego gomila propisa koje bi također trebalo mijenjati i prilagođavati. Ali bi trebalo imati nekakvu širu sliku toga što se uopće želi napraviti. Pa da upremo sve snage i da idu u nekom normalnom razvojnom pravcu. Jer budimo realni, dobro, ja govorim za pozicije smetnjaka. Znači, voda, kanalizacija, smeće. Turizam je jako prljava industrija, bez daljnjega. Ono što, recimo, vi pričate kao iznajmljivači, znači ovi koji su potpuno ilegalni, oni ne plaćaju niš, kod njih čak ne dolaze niti kontrole. Ista priča i sa smećem. Znači, da nema onog fiksnog dijela računa, oprosti mi Bože, jako ih je puno koji ne bi platili niš. I to da budemo pošteni, ima i domaći. Ne samo... To je dobro da postoji. Dobro da postoji paušal. Plus, da ne postoji paušal, znači ako svi plaćamo 12 eura u godini, znači ono, euro po mjesecu, ovi koji su tu 2 mjeseca, oni bi platili 2 eura, ovako moraju platiti 12. E sad, da oni plate 2, a onda bi se dijelilo na sve, pa bi oni platili 4, a mi bi platili 20. Platili bi previše. Tako da, velim, svi ti propisi su našli nešto, prepoznaju oni nešto, ne znam, i vezano za smeće, i vezano za vodu, i za kanalizaciju, i za turističku pristojbu, i ovo i ono, ali sve je to nekako jako nježno i bojažljivo, a nikako da pošteno zagrizu problematiku, nego da ja ne okupiram mikrofon, recite imali pitanja. Imam ja pitanje, evo prvo, s obzirom da smo na 3 dana do donošenja odluke gradskog vijeća, pa me zanima vaše mišljenje koja bi recimo bila gornja granica podizanja ove cijene s obzirom na inflaciju, s obzirom na nedostatak ovoga prireza koji je sad ukinut, šta bi to bilo prihvatljivo za nas iznajmljivača da ne doživimo nekakav financijski udar, jer vidimo da su rasponi veliki. Da. Evo, hvala vam na pitanju. Ja ću samo ponoviti ono što je udruga iznajmljivača grada Rijeke predložila. Ja bih rekao jedan vrlo dobar prijedlog, smisleni prijedlog, utemeljeni prijedlog koji nažalost nije prošao u gradskom vijeću. Oni su, znači, od 55 na 75, od 55 eura na 75 predložili, s time da su točno izračunali učinak inflacije i gubitka tog prireza. I to su nadodali, došli su do tog iznosa od 75 eura po krevetu. Na otoku Krku se donijela odluka u svim jedinicama lokalne samouprave u rasponu od 55 do 65 eura po krevetu, s time da nama očito predstoji iduće godine da se čepamo posla ovoga, jer imamo puno tih malih sredina, kamo je krenuo turizam, je krenuo svuda,
ali nisu svi u istoj razini te komunalne opremljenosti i dostupnosti, recimo, tih usluga. Ja ću vam samo jednu stvar reći, imate kuće s odmorom, a nemate trgovinu. Sad čovjek može sjesti u auto i voziti se pola sata u gužvi onom prometu da bi kupio kruh. Na primjer, to je tu sadržano kao neki nedostatak, a postoji isto tako, kako je Sonja rekla, recimo za otok Krk i za područje grada Krka, da sam baš gledao, postoje 4 kategorije plaćanja komunalnog doprinosa, koje upravo se vežu na to. Znači, najrazvijenije naselje je grad Krk, 100%, a onda idu u popustu sve do 50% u odnosu na razvijenu infrastrukturu. Znači, to je ono što bi nas čekalo, ja bih rekao, u idućoj godini, jer sad se to više ne može napraviti. Znači, za ovu godinu možemo, po meni, prihvatiti samo ovu korekciju vezano za anticipaciju tog poreza prireza, koji je nestao, da se nadoda taj dio, koliko smo plaćali sa prirezom, da to ostane tako, i plus stopa inflacije, koja je neka srednja, na srednjoj razini, da li je to 10% ili 9%, sad ne znam, trebalo bi uzeti statistiku i vidjeti koliko je to. I na osnovu koja je bila, ove godine nadodat, znači, taj prirez i tu stopu inflacije. To bi bilo jedino pošteno. To bi trebalo biti veličina 20 do 25%. Vi znate bolje nego ja. Zbog toga ne rekli što. Znači opet, drago mi je, Oni su dekli na 120. da, drago mi je da je ipak se pokrenula demokratska procedura, što bi ja volio da u svakoj godini, znači to je opozicija, a da bude konstruktivno, ne ono da govori vi ste partizani, vi ste fašisti, antifašisti, mislim to hvala smo uvijek trebali zaboraviti, nego evo konkretne stvari. I ovo, znači, predlog iznajmljivača su kao amandman na prijedlog gradonačelnika dali klub zastupnika, klub vijećnika, oprostite, Unija Kvarnera, Akcija mladih, Ivan Linčić i gospođa Manska. Nažalost, nije dobilo većinu prijedloga. Drugi amandman je napravio PGS, koji je tamo u većini, znači u koaliciji sa vladajućom strankom, i njihov amandman koji su oni napisali na 120 eura je prošao sa jednim glasom prevage, tako kao i proračun, čitali ste u novinama, znači bila je neka bitka, rezultat nije povoljan za nikoga, niti je gradonačelnik dobio ono što je htio 199 eura, a niti su iznajmljivači dobili ono što je bilo pošteno, ali ipak, ajmo reći da se podrža, da se ipak, meni je to drago, da se odvila je na raspravu. Bila je javna rasprava, imali smo okrugli stol, sjećate se na Trsatu, bio je i dekan Ekonomskog fakulteta prisutan i zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje bio prisutan, ja sam bio, razgovarali smo o tome otvoreno i tako dalje, lobiralo se, angažirali su se udruge iznajmljivača, vodila se jedna kvalitetna demokratska rasprava o svemu tome, to mene veseli, rezultat je takav kakav je. On je zapravo odraz snaga u tom gradskom vijeću. I to je tako. A da se šutilo, da niko nije ništa reagirao, najvjerovatnije sa tim jednim glasom plus ne bi bilo ni amandmana, ne bi bilo protuprijedloga i znate kako onda ide. Onda bi se svi poslije tukli po glavi kako je to protiv. Znači moramo se kao građani angažirati bez obzira na svoj svjetonazor, bez obzira na pripadnost nekoj stranci. Nije to u ovom smislu važno. U ovom smislu je važno da nam trebamo najpravičniji sistem koji će biti, ajmo reći, od većine prihvaćen. Evo, tako, tim pravcem je trebalo. I ono što bi bilo bi važno kvantificirati, brojke donesti, temeljem čega se neka odluka donosi. Ove godine je zakon donesen u 10. mjesecu, pravilnik još nije ni prilagođen, još mu nije rok, to će biti u 1. mjesecu, pa ćemo vidjeti šta će izaći. A jednostavno nekog velikog vremena za reakciju nije bilo. Apsolutna glupost je da tamo piše kako se vodi, da se do 15.12. mora donositi odluka. To je prekasno. Jer, gledajte, šalju rezervacije recimo u 6. mjesecu za iduću godinu. I recimo ja sam sad u situaciji da sam stavio cijene kakve jesam, ne računaju na primjer da će tu doći do neke, nešto malo sam kalkulirao, ali to je premalo. Ali ne znam koliko će to. Znači to ne bi trebalo biti 15.12. nego bi trebalo biti 4. mjesec tekuće godine za iduću. U principu kod turističke pristojbe je to pravilno nastavljeno. Znači do kraja siječnja tekuće godine se donosi odluka za onu drugu godinu.
Pa tako da, Tako da imate vremena stvarno praktički godinu dana nagraditi te cijene u prodaju, kad je počeo ciklus već prodaje. Pa bi trebalo zapravo, upravo ste, da predlog da se to u paketu u isto vrijeme. u jedno razumno vrijeme, da se zna se kad, jer Definirani ti troškovi. poslujemo sa agencijama. Jer tako? Svaka agencija vam već krajem 8. mjeseca ili 9. mjeseca vas presira, puštira da im dostavite cjenik. I onda dostavljate cjenik na bazi čega, ne? Vi možete stvarno prodati smještaj iduće godine već u veljači ili u ožujku. Ko kaže da ne, znači mi bi morali, i inače strani partneri kad se rade složeni program, ja to znam iskustva, rade godinu za godinu, čak i 2 godine kad su složeni programi. Znači oni moraju jako puno toga ugraditi unutra, a onda ide onaj ciklus da se to stavi u tržište, da se oglašava, znači to je procedura koja traje. Znači, još jedno pitanje koje me zanima. Vi ste uspjeli na Krku kategorizirati? Ne, nismo, ne. Nego su ljudi počeli ovako zadnji čas postavljati pitanja, kad je već kad odluke donesene. I onda, znate, javi se jedan mjesni odbor, mi mislimo da mi trebamo platiti manje, drugi da treba platiti manje, onda smo stali na loptu i rekli smo sada lječa je, znači uzeti upravo ovo, ta inflacija i ta mala korekcija. Ali, iduće godine tražimo da se formira stručno tijelo koje će na bazi ovoga što smo tu prezentirali napraviti prijedlog na vijećima svih jedinica lokalne samouprave, da to raspravlja na vrijeme, kako vi govorite, da se napravi ta razlika između pojedinih. Gledajte, ja recimo živim gdje živim, u Dranu. Samo ne živim, nažalost, na moru, sreću, ovisi kako ki gleda, nego u brdu. I ja plaćam kompletno za prvu zonu koji onaj iznajmljivač kojemu se turisti karikira sa balkona moru hititi do more. Kad je tu logika? To su ti razlike koji su prije. Dobro, da. Da, to Odgovor grada na to, pa to se ne more, to je nemoguće, ki će to napraviti, šta će to ovo, kako to ode, kako Ali ovo je napravljeno uz podobne liste, samo malo, ovo je napravljeno uz podobne liste gdje nema apsolutno subjektivnog utjecaja, nego imate one kvantitativne i kvalitativne podatke o kojima sam govorio, kad ih vi stavite u raster, imate određeni broj bodova i taj određeni broj bodova vi ne morate znati o kojoj se nas izgledati. Vi samo zbrajate bodove, dođe zadnji rezultat vama. I prema tom rezultatu se vi svrstavate. I to je po meni jedino potrebno. Jer govorimo o razvijenosti u smislu onih usluga koje su dostupne, ali i stanovnicima. Naravno, zato plaćamo komunalni doprinos, rekao sam, u 4 kategorije na Krku, jer nije svima sve jednako dostupno. Ako ima jedan autobus na dan, mislim, a ovo mjesto ima 5 autobusa na dan linija, nije isto. Da, ali zaboravite faktor potražnje. U ovom slučaju što gospodin govori, postoji taj faktor potražnje da uvijek se prvo proda ono što je uz more, po većoj cijeni. To je samo na prosjek popunjenosti. Sve tamo piše, prosjek popunjenosti, po krevetu, po naselju, sve, jako dobro je napravljeno. Pogledajte taj zakon i pravilnik, kogod ga je radio, radili su ga stručnjaci, vjerujte, ekonomske struke, radili su ga jako dugo vremena i bio je jako dobro napravljeno. Stvarno, jako dobro. Postoji model, samo ga treba primijeniti. I na to neke stvari. Ona nije bilo poljoprica za električne automobile, ne znam još nešto ne znam da se što biti. Jer vi stojite iza ovih riječi što ste napisali, ne čini mi se ako sam dobro pročitao da je od svih tih, ne znam, apartmana i tako dalje, posebno u poslije vreme, da je 3/4 apartmana u takozvanom nekomercijalnom sektoru, to jest nisu registrirani kao privatni iznajmljivači, nisu u poreznom sustavu. Znači, ispada da mi tu, ne znam, koji smo registrirani ili plaćamo porez, boravišnu pristojbu, mi u stvari plaćamo najviše i ja osobno smatram da grad Crikvenica, znači i sa ovom sadašnjem nivou 50 eura, nalazimo na 3. mjestu na Jadranu, iza Dubrovnika i uže jezgre grada Splita, gdje se ne možemo po nikakvim parametrima uspoređivati sa popunjenošću Dubrovnika, niti užeg dijela Splita, gdje je popunjenost duplo veća, cijenama apartmana i tako dalje, da je već sada visoka, a iza nas su, znači, daleko bolje destinacije Rovinj, Poreč,
Umag, ne znam, Opatija i tako dalje. Tako da smatram da i njihova su obrazloženja su smiješna i žalosna i u Rijeci i Crikvenici, da mi opterećujemo komunalnu infrastrukturu. Oni 5000 postelja u Rijeci opterećuju valjda riječku infrastrukturu, u Crikvenici 15.000 ležaja od 70.000. A šta, u stvari, mislim, meni je to žalosno, to je smiješna su obrazloženja za porast u frekvenciji, da je bila popunjenost 2005. 28 dana. Ali nije bila tada, ja mislim, možda 91. godine je bila, 90. 28 dana. I znači najgore godine 2020. ima službeni podaci turističke zajednice Crikvenica da je bila popunjenost u Crikvenici, popunjenost je bila 43 dana. Znači to su nerealni, netočni, neistiniti i još glupo obrazloženja. Evo, samo to po rješenju. Ja mislim da ne treba povećati niti za 1% dug. Dobro, bilo kako bilo. Znači, Moje predstavnička tijela gradova i općina trenutno Mi smo na imaju trećem mjestu po atraktivnosti. trenutačno imaju mogućnost donijeti jedan jedini iznos koji onda važi za cijelo područje grada. Dakle, Ja govorim ti da smo mi na trećem mjestu u državi. dobro, Ako smo mi u onda smo... daleko smo iza drugoga. Ne ulažimo, ali daleko smo po iznosu iza drugoga. Evo ga, recimo, Rijeka je iznad nas sad. Što će biti u Crikvenici, gradsko vijeće još nije ni bilo, to ćemo tek vidjeti. Znači na Krku imate 55 do 65, Rijeka imate 120, Dubrovnik imate 199, Split imate 199 i tako možete te stvari. Samo centar. Mi ćemo znači, gradsko vijeće može krenuti Država je bacila te ruske trompe, ministrica Brnjac je dala raspon od 10 puta od 19, znači do 299, a vi se dole... Nije ministarstvo turizma, nema veze s ovim. Ali nema prebacila jer vidim su lokalne samouprave. Samo kažem, nisu sve destinacije iste. Ali građanska svijest i ono što sam malo prije rekao, građanska svijest i angažiranost bi trebala doprinijeti kvalitetnoj raspravi kroz sve političke opcije koje sjede u vijeću. Bez obzira, rekao sam prije, i na svjetonazore i na pripadnost. Znači, ajmo samo racionalno razgovarati. Ajmo staviti argumente na stol. O tome se radi. Ne, nismo mi protiv, ja protiv tebe. Nego želimo stvarno biti razumni u tome. O tome se radi. Kako je rečeno sada, da je Split povećao maksimalno za užu centra grada, a za periferiju su smanjili. To je odrezano. Sad opet ono o čemu ja govorim, da su to ti porezni razredi odnosu na razvijenost, na svim ovim kriterijima koje bukvalno se može prepisati. Ne treba izmišljati toplu vodu, to je jedna stvar. I druga o kojoj treba razgovarati, početi razgovarati, to će biti jako teško, da se stvarno napravi razlika između ljudi koji imaju centar životnih interesa u ovom mjestu, bilo kojem mjestu, i mjesto prebivališta, znači sa cijelom obitelji i oni koji to nisu. I to je bit svega. Ja mislim da je to bit svega. Jer danas će vam doći neko tražiti vez, komunalni, ne participira tu, ne plaćani slično poreze kao vi, razumijete, a uzeti će vam vez ispred nosa, vi ćete ostati sa svojom barkom na suho. Isto će biti za parkiranje i za druge stvari. Nažalost, napravila se i klima u našem gradu, razgovor sa ljudima koji i obnašaju dužnosti i sa privatnim iznajmljivačima, da će se apartmanizacija sa ovakvim drastičnim povećanjem zaustaviti. To ni u snu ne mogu. Kategorizacija misle. Apartmanizacija da će se zaustaviti. To je praktično moguće. Mario, pustite ja reći. I mislim da je tu greška nad svim greškama. I s tim se je i rukovodilo, jer ja sam i u grad sam poslao, baš to što smo večeras razgovarali, mail, da se odvoji obiteljski smještaj, kako smo i navedeni u zakonu. Pružanje obiteljskog smještaja u domaćinstvu. Od apartmanskog biznisa, od iznajmljivanja
na druge načine, to što je isto napisano, to je trebalo izdvojiti. Jer mi od svemu, iznajmljivači koji su tu registrirani, svi maksimalno doprinosimo. A doprinosimo kroz uređenja i kroz PDV koji plaćamo. Ma kroz vaš angažman društveni, ako hoćete u udrugama, od ribolovnog društva pa na sve dalje. Znači, upravo ste dobro rekli. Znači, prebivalište bi trebalo biti osnov za sve. Osnov za sve. Zaista bi trebalo biti osnov, jer je tu najveći doprinos društvenoj zajednici. Mi se borimo u Hrvatskoj sa zaustavljanjem depopulacije, zaustavljanjem demografskog pada. A ako se s time borimo, ako nam je to glavni cilj, onda moramo sve učiniti pa da i onaj Hans i onaj Janez dođu tu živjeti, ako me razumijete. Pa neka oni tu budu sa svojom obitelji, neka sve plaćaju, imati isto kao... Znači, niko nije, mi smo u Europskoj uniji, niko nije onemogućen da mu tu bude centar životnih zbivanja. Niko. To znači da ovaj Švicarac koji ovdje ima 9 apartmana u Tomislavoj ulici plaća svoj porez u Švicarskoj, a nema niti kartu za smeće, 9 apartmana, niti jedno parkirno mjesto. Mislim, to je karikirana istina. To je istina. I mi u Crikvenici imamo između 60 i 70% praznih stambenih jedinica, znači to je ovo što ljudi ne žive. To je to. Znači sad smo već na 70%, vi ste na krpu prema 60%. To je strašno. A istovremeno recimo u Crikvenicu nam dolaze, evo mi privlačimo penzionere koji su cijeli radni vijek odelali negdje drugdje i onda u penziju dolazi ovamo. Tako da prije par godina, još prije pokusa je ispalo da je preko 30% stanovnika Crikvenice starije od 55 godina. To je bilo još i drugim riječima, mi smo stari. stari I prazni. točno. Ja sam neki dan u turističkoj zajednici dao predlog da se nađemo prije ovoga svega i da bude prisutna turistička zajednica, iznajmljivači, predstavnik turizma grada Crikvenice, predstavnik urbanizma koji dozvoljava da se garaže i u stambenim zgradama da se pretvaraju u apartmane koji nemaju uopće uslova za i da svi budu prisutni kod ovoga donošenja i da damo zajednički zaključak i dali smo prijedlog, opet sad govorim u manjini, ja i recimo 20 ljudi, da ta cifra nikako ne bi smjela preći recimo novog zakona, ovoga poreza 75 eura. To je napisano u mailu gradu. Kako je grad Rijeka, odnosno udruga iznajmljivača grada Rijeke. A ja sam razgovarali sa Opatijcima i to je napravljeno. Na pragu ovoga čak govorimo, to je ta korekcija koju preuzimamo na sebe. Jer su zbog ovih gubitaka. Gospodin je Gordan tražio jednu stvar, vi ste na početku rekli jednu stvar, a prešli smo na druge stvari, demografija. Je važna stvar i Sonja je sad spomenula. I samo jedan podatak, bit ću vrlo kratak, u razredu moje kćeri, bivši razred, od njih 25, 5 iz Crikvenice. Moram reći imena i prezimena. Kako je znači, 5 živi. 5 živi iz Crikvenice. A ovih 20? Ha, kuda koji, jel da? Došli su od 12. Ne došli su dan, nego otišli su malo. Otišli, ja sam to Govorim na ono, Sonja, sad takva tema, vi ste na početku rekli, a to je zapravo top tema, jutro se bila i na radiju. I sve ovo, A vezano je... sve ovo utječe na to. Sve utječe. Znači tu imamo taj neki alat kojega možemo iskoristiti da pomognemo i da se ovo smanji, uspori, pa i zaustavi. I Gordan je tražio riječ. Poštovanje, dobro večer svima. Pa mene interesira jedna stvar, da li je moguće, zakon trenutno to ne poznaje, odijeliti, kako je gospodin Dan rekao, isto domaćine od renterijera, odnosno koji su došli sa stranim kapitalom, domaćim nebitno, napravili 9 apartmana, dignu lovu i odlučava u drugu državu, u drugi grad, troše to negdje drugdje, a mi domaći koji to rentamo 12 mjeseci tu živimo, trošimo, ostajemo tu, znači ipak bi trebali biti na neki način privilegirani, možda sa manjim porezima, a znam da je Makarska, isto prijedlog je došao iz Makarske da se to napravi 3 kategorije, mislim da je to odbijeno na svim kategorijama. Da li postoji i kako? Ajmo ovako, znači što se tiče temeljnog prava na raspolaganje privatnom imovinom, Hrvatska je zagarantirano
i potpisan predpristupni ugovor prije ulaska u Europsku uniju da garantira svim građanima Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, znači plus Švicarska, plus skandinavske zemlje, Liechtenstein i tako dalje, jednaka prava kao građanima Republike Hrvatske. To znači da se zakon ne može zabraniti bilo kome iz zemlje Europske unije da ne smije na bilo koji način raspolagati jednako s tim kao i državljani Republike Hrvatske koji tuži. Znači, to ne može. To je sad drugi instrument, kako to i druge pametne zemlje rade. Jedna stvar je ovo, to su takozvani lokalni porezi, i jedinica lokalne samouprave kroz predstavničko tijelo donesi odluku na temelju nekakvih svojih strateških odrednica koji razvoj želi, da li želi demografski, da li želi povećati broj stanovnika stalnih, ono sve to negdje postoji u strategiji, to je sigurno, i sve je to prihvatljeno, samo se ne upotrebljava. Zbog održivog razvoja, zbog održivog turizma, zbog svega drugoga, da na neki način privilegira one ljude, što smo rekli, koji imaju tu prebivalište, u odnosu na one koji imaju prebivalište. U tom poreznom sustavu i plaćanju komunalnih naknada i tako dalje. Zbog onog konkursnog doprinosa, kad se uzme ta porezna kartica svakog jednog stanovnika, kad se vidi njegov osobni doprinos, u tome sigurno da nije jednako. I tu postoji sada ta mogućnost da se takvi akti donesu. Treća stvar, koja je meni puno bliže, jer se s tim bavim, a to je marketing manje vražja stvar. Marketing je jedna sveobuhvatna disciplina kroz koju se može svašta. Sad ću vam samo jedan primjer. Znate ono sintagmu udruženog oglašavanja za sufinanciranje avioprijevoznika. Znači, prema postojećim pravilima Europske unije ne može se nijedan prijevoznik privilegirati u financijskom smislu odnosno na drugi. To se ni ne radi. Nego se rade ugovori o marketinškom udruženom oglašavanju. Znači, Ryanair dobije 1.000.000 eura za oglašavanje. A on s time subvencionira zapravo troškove prijevoznika. Ista stvar je ovdje, nije šija nego vrat. Ako se sjetite projekta Kvarner Family i ako se bacimo u Trentino Alto Adige, pogledajte Super Road Privat, to smo mi napravili. Znači, ljude koji tamo žive, a osnovno pravilo je da ste vi ti koji sa gostima imate kontakt. Da s njima, znači da tu živite, da s njima kontaktirate, nisu stavili jedan klub, dali su im oznaku. U Kvarner Family smo imali čak i financijsku privilegiju, da su samo ti ljudi koji su bili u Kvarner Family mogli dobiti subvenciju kamata na krediti, takozvane povoljne mikrokredite sa 1% kamata. Ako se sjetite toga, to je program koji je nažalost završen, gdje zapravo se pomoglo negdje, to su bila mala sredstva, 800.000 kuna te kompanija za to namijenila, ali je pomogla 64 domaćinstva sa mikrokreditima do 13.000 eura da financiraju u obnovu tih objekata. To je sad vraćanje novca na drugi način. Znači, ako me razumijete, malo je složeniji sustav, ali on moguć. I moguće je isto tako da se ovo stanovništvo posebno brendira i da neke odluke koje se odnose na stanovnike i vlasnike objekata u Crikvenici, da budu drukčije tretirani oni koji su u tom klubu brendiranog smještaja u Crikvenici. Složen je proces, nije jednostavno, ali se može i to rade. To rade Austrijanci, to rade Švicarci, to rade Italijani, to rade svi. Upravo da vidite da kako bi rekli. Može da iz kog grada. Može da to mora turistička zajednica napraviti. To je sljedeći ali uvijek smije biti diskriminatorno formirana. To mora znači, da uvijek počinje od turističkog tijela. Zajedno pravi usluga iznajmljivača. Znači, ne može sama turistička zajednica, mora početi od političkog tijela, od vijeća, od gradskog vijeća. Znači, da se zaštiti, da tako kažem. To je, ne znam ako ste bili, ja sam imao tu prezentaciju prošle godine, prije godinu dana na tu temu brendiranje budinskog smještaja u Crikvenici. Baš to je tema, žao mi je da nije bilo više ljudi. Trajalo je 2 sata.
Ali upravo to sam radio po drugim jedinicama samouprave, znači, upravo zato što nam se događa, šta nam se događa. Promjena strukture stanovništva, odlazak puno naših ljudi. Ono što imamo, mi postajemo manjina. Manjina u vlastitom mjestu, ali se gubi, znači, i ta prepoznatljivost, jedinstvenost, naši običaji, poznatost sa kulturom, sa poviješću, sa vještinama, od pletenja mreža, ovoga, svega toga. Sve je to jedan splet, opet, kao i ono tamo za razvrstavanje političke razrede, vještina i načina kroz koje mi možemo posebno brendirati nositelje te usluge i oni mogu imati privilegirani status. Kao što je, sad će se vratiti na pomorstvo, Crikvenici, drvene barke plaćaju manje veze. Tako, pomorska partina, ali te barke moraju biti funkcionalne, ali ta barka mora imati jedro, da može biti određena pozicija, jer tako, to vam je potpuno ista stvar. Znači, ja kao čovjek sam brendiran, ja sam Crikveničan, ja poznajem svoj kraj, ja znam se plesat, znam voditi ljude tamo na ribarsku feštu, znam zaštiti mrežu, znam veslat s barkom. To su te vještine, to je ono što želimo sačuvati, jer je to zapravo vrijednost turističkog doživljaja. Znači, nije turizam samo apartman, spavaj, odi, spavaj, kupaj se, odi i tako dalje, nego cijeli taj doživljaj, to nam nestaje, to nam se gasi, to želimo sačuvati, ali to zahtjeva malo i našeg angažmana. Znate kako smo mi? Kao što te na kompjuteru. Pa moramo malo izaći iz te zone komfora, moramo se malo aktivirati, moramo biti prepoznatljivi na drugi način i onda možemo imati tu privilegiju. Znači, to je ona treća varijanta. Ja mislim samo još jedan komentar kratki, da niko apsolutno od nas prisutnih ovdje nema ništa protiv takvih stanovnika našega grada. Oni imaju pravo, da, ali oni imaju i obavezu. Oni imaju i obavezu da sudjeluju u svim segmentima doprinosa ovome gradu. Kao što mi nismo ovdje politički skup, mi smo partneri gradu koji daju izuzetan doprinos funkcioniranju grada. Odlično ste to rekli, znači ako oni tu ne žive 12 mjeseci, ako oni ne, sad karikira to beskrajno, ako ne plešu folkloru, ne igraju nogomet u klubu, djeca ne idu njihova tu u vrti, oni ne sudjeluju u manifestacijama, onda moramo platiti veći porez. Da, vrlo jednostavno. Moraju se naći pametni ljudi i napraviti jednu podlogu kao što je kod onog razvrstavanja turističkih mjesta. Znači, vidjeli ste kako je to jedna matematička formula, zapravo jedna Excel tablica, bi rekli, sa svojim vrijednostima, gdje se vidi radnika. Ima pametnih ljudi, samo ih treba iskoristiti njihovu pamet. Pa ima. Ja nisam uopće u iznajmljivanju, ne je jako interesantno. Znači, odluku o tom razliku poreza za domicilno stanovništvo ili koji imaju stalno stanovanje i ovi drugi koji ne sudjeluju u prostoru, znači sa svojim interesom, prebivalište, znači lokalna jedinica lokalne samouprave, ona može zakonski donijeti te razlike u porezu. To je odluka. Znači, vama je... To ide na razinu, znači grad Crikvenica može donijeti odluku o tim razlikama. Bez obzira, zakon ne dozvoljava. Izaći van okvira zakona ne smije. Odnosno, onda će se dogoditi da će na upravnom sudu da će što si danas kopirala u Facebook odluku kako je pala Ne da će oni biti teretili srednjim porezom, oni ne mogu biti. Oni nisu kategorizirani, pa i ne mogu biti. Nego upravo to suprotno. Oni koji plaćaju manji porez. A to mogu. Jer sutra može vijeće donesti odluku da se plaća 55 eura. A ne 120 ili 200 eura. A da taksa na vikendice bude maksimalna i manje više to se ide. Znači, u paketu iz poreza se mora napraviti razliku. Pametno treba. Da li se isključen mehanizam kako ovaj... Pozdravljam svih. Da li postoji neki mehanizam, neko iskustvo nekoga kako rješavaju iznajmljivanje na crno? To se ne može riješiti. Nikako se ne može riješiti. Ne može, jer ovog čovjeka nema, on je u Švicarskoj, ima 9 apartmana. Mi ne znamo ko tamo njih. Ma ne samo to, gledajte, da vam jednu stvar. Čega nismo mi svijesti. Ma ne, mi smo Europska unija. Schengen i građani iz zemalja Europske unije su potpuno izjednačeni sa pravom kretanja i boravka kao i hrvatski građani. To znači da svaki građan iz zemlje Europske unije može boraviti bilo gdje unutar zemalja Europske unije, uključujući Hrvatsku,
do 90 dana 80 dana. Bez zakonske obaveze, javi boravište. Znači, nema vize ulazne, nema paketne kontrole, niti on kad dođe kod mene doma se mora bilo kao prijavljivati. Kao što se ovaj gost mora u ovoj vizitom, on se ne mora vidjeti. Kao što se ni... Znači, ista stvar je da Zagrepčan koji dođe kod mene se ne mora prijaviti, može boraviti 90 dana bez obaveze prijavljivanja boravka. Tako isto i čovjek iz Minhena može doći. Ista stvar. Znači, ako je kuća stranog državljanina ili stan, normalno da mogu da, sad prema zakonu o turističkoj pristojbi, on bi morao njega prijaviti i da plaća tu pristojbu 1,33 eura. Ali on to ne čini, ali nema, kako ćete vi, znači, koliko ste rekli da ima tu vikendicu? 7.000 stanova. U Hrvatskoj ima 10.000. Ko će to pročešati? A kako ući taj stan? Ne možeš pokucati na nalog, nema šanse. Sudski nalog se daje na bazi osnovanih sumnja, indicija, znači nekakvih dokaza za sudski postupak. Potpisuje ga suda za prekršaj. Moraš imati sudskog tumača za svaki jezik koji je zatečen u tom objektu. Oni to znaju, zato to i radi. I kako to će se organizirati? Da se Uz ovakav problem koji imamo, odlaska stručnih ljudi iz stručnih službi javnog sektora i svega ostaloga i svega. Znači, budimo realni. Nema dalje gradi kule u zraku. To je nemoguće, točka. Točka. Znači, ono što možemo napraviti je upravo to da stimuliramo maksimalno ljude da imaju prebivalište, da se to isplati, da svi koji prebivalište budu na neki način u svem tom paketu svih davanja i parkiranja i ovoga i onoga i poreza na dohodak i sve da budu privilegirani, pa da kažem, viš, tu mi se isplati da ja preselim svoj centar životnog interesa, to je jedna stvar. Druga stvar, da zaista ovi koji su napravljeni kao vikend objekti, zapravo da ih bude više kategorizirano, ne manje. Koliko god vama to čudno zvuči. Jer ako je kategorizirano, ti plati i porez na dohodak po krevet i turističku pristojbu, inspektor će ga moći kontrolirati bez sudskog naloga i bez tumača i tako dalje. E sada, tu smo gdje jesmo, šta je izgrađeno, nema rušenja. Mi moramo razmisliti kako se ide upraviti. I samo Mogu vam samo još... A i dalje u prostornim planovima vezano za daljnju gradnju. Koliko se može dati? Još jedna crtica iz života, iz prakse. Dakle, turistička inspekcija dolazi u kontrolu u neki apartman. Provjereno od turističke inspektorice koja je iz unutrašnjosti došla ovamo. I turistički inspektor konstatira da je vlasnik, odnosno iznajmljivač, nije postupio u skladu sa zakonom, to jest da je platio porez sve odjedanput. Ne kvartalno kako mu nalaže i dobiva kaznu. A to su gluposti iživljavanja. Ali to su gluposti iživljavanja. Drugim riječima, ja vam hoću reći da dođe turistički inspektor kod prijavljenog iznajmljivača i tu je točka zarez u pitanju. Točka zarez u pitanju. Da. E sad samo ste još do stvari Milana postavila odlično pitanje. Da li se može ili ne može napraviti razlika? Vi znate da sad općine i gradovi isplaćuju umirovljenicima jednokratnu takvu pomoć. Ne znam da li je to kod vas, ali recimo u Marinskoj umirovljenicima koji imaju prebivalište u općini 100 eura. To znači da i onaj koji ima tu prebivalište ili koji je kategoriziran tako dalje može dobiti neku naknadu, neki novac, to je onda povrat poreza kroz ono što smo rekli marketinško brandiranje. Znači možda ne možeš ti spustiti stopu, ali možeš nadoknaditi. Zato govorim da treba pametne ljude sve za stol, napraviti cijeli taj sustav, da on bude takav da zapravo potiče ljude da tu žive, da im tu bude centar životnih interesa. I da oni budu privilegirani u odnosu na one koji ne žive, a koriste prostor, a izgradili su nekretnine, a opteretuju komunalni sustav. To je bit cijele priče. A to se može na pametan način, ne preko koljena. A ono će treba možda i 2 godine brusi da se to sve skupa ne. Čula sam, ja nisam o tome, evo ga je rekao i Mario, još sam čula od nekih ljudi da je tu postavilo jedan
udruga iznajmljivača koja više ne funkcionira, i Gordon je to rekao. Zašto to više ne funkcionira i koji bi trebali biti napori da se, znači, isto na neki način napravi neka Samo da anticipiram odgovor Danora, njega gledate, to vam nigdje. Jer zapravo ljudi potegnu, sve ovisi o jednom čovjeku koji vuče pomagalac, kao i sve u našem društvu, budemo mi realni. I onda ako on malo posustane, onda niko ništa ne radi. Znači, nemamo mi tu razinu svijesti da budemo svi aktivni. Uvijek jedan vuče, pa... I zašto je došlo danas 10 Dobro, znači... Najžalosnije je to što od gradskih vijećnika koji će donesti odluku za 2 dana sam jedini ja. Da se malo informirati. Od neke organizacije će oni davati uz tu organizaciju popuste lokalno. A ja mislim da treba odlučiti tim, kako se to zove, da li je to povjerenstvo, da li je to savjet ili nešto, Destinacijski menadžment kao Koji se sastaje rad plaćenika, dakle ne službenik. I ima odbor za gospodarstvo. Gledala sam na internetu. Ali znate kako vas se to radi? Jedanput, maksimalno 2 put godišnje. Znači- Sastali smo se prošli ove godine, 3. mjesečno, sad će se možda predvoditi. Ali to nije naš, ne to nije. Nego vi morate, ono što je rekao Danor, znači iz svih interesnih grupacija se naći, u svemu tome raspravljati, reći što su vaše želje. I onda se angažiraju stručnjaci koji se plate, a ne neki odbor koji tamo dolazi. Ali treba želje definirati. Ali dobri stručnjaki, znači, znači uzmete nekoga ko se bavi populacijom i populacijskom politikom, nekoga ko se bavi ekonomijom i tako dalje, 3-4 ljudi i da oni od toga materijala naprave prema vašoj želji određene predloge. I to će se brusiti. Vi stalno to gledate, čitate, vraćate nazad, oni rade. To se plati i to je to. Prostornim planiranjem i još nekim stvarima. Da se možemo ništa bez konzultanata, eksperata, ljudi koji znaju, bilo iz hotelijerstva, bilo obiteljski smještaj, jer ne, to me baš Gordan konkretno napisao, šta ako ta odluka ne prođe na gradskom vijeću, tako je, Pa ima ovdje, ne, ima. ali ja sam razmišljao ovako, ako oni žele da izglasaju tu odluku, onda im treba odluka. Ako ne prođe, ostaje 50. Ako se nađemo na pola 75, ćemo se naći na pola. Dobro, ali ovdje evo, znate sami, članak 5 piše, ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donose... To je pravilnik, ako se mogu ubaciti. Znači, zakon o porezu na dohodak je nešto što ima cijeli repić onoga Narodne novine broj od, Narodne novine broj od. Ovaj zadnji ima izborni zakon i još 5 izmjena. Dopuna izmjena. 2018. je u prijelazne i završne odredbe dodana ova priča, znači to se odnosilo na donošenje odluke do kraja siječnja 2019. Pa je pisalo ako predstavničko tijelo ne donese u roku da onda ide na 750. Maksimalno iznos. E sad, to je bilo u prijelaznim odredbama i po logici stvari je to trebalo biti samo za tu godinu, ali je onda Marić donesao pravilnik i u pravilniku je tih 750 zapisano po Sveto pismo, znači svake godine ako se ne donese, mislim to pravno nije ispravno. Sad imamo na snazi isto tako znači nove izmjene zakona, još uvijek je ovaj stari pravilnik i tek negdje u 1. mjesecu stvari ističe rok od 90 dana da bi ga ministar donesao. E sad možda u tom novom pravilniku isto bude, znači neće biti 750 kuna, nego će biti ne znam 90 koliko eura. Ja tebe nisam razumio, da li se 14. mora donesti bilo kako? Mora donijeti. Čim je stavljeno na dnevni red, odluka će se donesti. Da, ovako je. Ako se ne donese, onda ostaje... Čekaj, možda onda bi trebalo Možda prema ovoj godini.
Da. To je- Iako to još uvijek nije sigurno jer velim ti, stari pravilnik je na snazi, novi pitanje. Dano većinom. Nije u zadnjim izmjenama zakona se taj maksimalni iznos ne spominje. Ne, sad, da li Ali velim šta će napraviti sa to ovisi o ćemo većini vidjeti. u gradskom vijeću? O čemu drugom ne? Mario, ako je više zvuku dignuto za, bit će 100 eura, ako je manje, ako se... Ostaje isto. Da li je neka stranka dala amandman? Evo pitanje. Je, Sada. je. Koji? SDP, PGS ima jedan i vi imate. Znači, postoje dva amandmana. Ne morate samo biti protiv. Vi morate dati i predlog koji se isto glasi. Amandman. I ne mora. Ne, većina u gradskom vijeću, u svakom slučaju izglasa. Znači, gradonačelnik je jedini koji ima pravo i na samoj sjednici gradskog vijeća podnijeti amandman. Svi ostali vijećnici moraju dan prije. Po poslovniku. Ali ukoliko, znači, grad je izašao sa prijedlogom odluke koja je prošla e-savjetovanje. Sad, vijećnici mogu biti za ili protiv. Ukoliko, znači, prvo će gradonačelnik izjaviti da, ne znam, prihvaća ili ne prihvaća neki amandman. Da će biti najvjerojatnije ne prihvaća. Može i povući svoj predlog. I onda na kraju krajeva se pita predlagatelje da li žele da se o tome glasa. O njihovom amandmanu. I ako se izglasa, onda to da li gradonačelnik prihvaća ili ne prihvaća nema veze. Ako ne prođe, Ako ne prođe, onda se o amandmanu ne glasa. i koji će biti porez sljedeće godine? A Mario moj, tako je. To se ne može, on može jedino povući, ali ne. Ili se Znači, mora ne doneti, ostaje. tako da. Ali to ne mislim. Ali dobro, Ako to većina ne ćemo glasa, znati preksutra. Ako Vidi je amandman. dobar prijedlog amandmana i ako je razuman gradonačelnik, onda bi to prošlo. To sad ovisi o gradskim vijećnicima. Ako je većina za, bit će Tako za, je. ako je protiv, vrlo jednostavno. A koliko je Sonja, amandman? svaka čast, čestitam ti, a ovaj da se učlanilo do društva. Mi smo ti neformalna skupina, ali za rad, pa udruga jest. Pa udruga, te udruge neće biti u problem. Ideološko više ne funkcionira. Ja sam bila jedina u tome. Mislim, to za društvo, za poljepšanje, to je jedino da stavi naziv. Ja znam, ono. Sve ovisi kakav je odnos snaga i da se bilo koga pridobiti, slobirati, tako koliko je to biti. Da li je većina je? Ništa. Doviđenja. Hvala na svemu. Je 50%. To bi bilo na sadašnji cijeni. To je 50%. Sve stvari. Recimo, evo, danas su me neki ljudi pitali, ajme, kakvi su to silni porezi, pa 75 eura, pa to je puno. Pa na kom je to nivou? Pa velim na nivou godine. A godine, veli, pa ništa. Znači, nije stvar u okviru licitacije sa iznosima, nego je stvar u jednoj kvalitetnoj odluci zašto se nešto donosi, zbog čega, na temelju čega, šta se s time želi postići. Gdje su kriteriji? To je ono što je bit cijele te priče i za svake odluke koje se donosi mora biti stvarno obrazloženje. Na koncu kad se donosi novi zakon i postoji jedna obaveza gdje se razmatraju učinci donošenja tog zakona. Svaki, znači na državnom nivou se mora obrazložiti, zakonodavac mora obrazložiti šta on želi s time postići, šta očekuje se s time postići. I na gradskom nivou tako je. Ovdje ja to ne vidim. Ja vidim samo licitaciju, ovi misle da se plaća malo, ovi misle da se plaća puno. Šta je malo? Gledajte, ako se vi kao zajednica dogovorite, da nama sa tog naslova treba 1.000.000 eura, sad ću bumiti na pamet. I da napravimo način kako ćemo to platiti. Jer ćemo sa tih 1.000.000 eura napraviti nešto. Javni prijevoz ćemo imati između svakog naselja, da turisti ne moraju voziti aute, biti manja gužva, ne znam šta. Onda ćemo biti za to. Pa znamo zapravo što napraviti. Razumijete? A ovako, zapravo, šta? Mi licitiramo jer negdje fali šordi pa treba dati više. To je meni ne drži vodu.
Jednostavno to meni ne drži. Pitanje je za što pališ ovdje? Za što? Za unapređenje kvalitete turizma. Ali prvo To treba to definirati. namjenska sredstva, planski određena, po nekakvom ključu. Prvo treba definirati pojam kvalitete. Odnosno šta smatramo kvalitetom, šta želimo, znači sad smo opet na strategiji. Zahvaljujemo svima. Hvala vama. Ja smo otvorili među svima ovo emisija sljedećih dana i vas ću spomenuti kao prvo mjesto u Hrvatskoj koje je stavilo na stol ova otvorena pitanja, za koje očekujemo da se sljedećih godinu dana ozbiljno